Kolokudu sengikhona sengiphathi yona channel yakhe hamba phambili radio inkezo. Mina lami igama ngana kwethu ke ngifeza ngithuthi ungakhumalo bathi ilasibona magumede. Mhlabe makuthi usemusha kuleli khazi uphinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhona ukukhulu kunakho konke. Nganza ukuthi mawe sibheke indaba ezihamba phambili ngifuna sibheke udaba olithinta lapha insizwe embili ezilapha ezivalile endemeni ilapha enkundleni zokuxhumana ke insizwa nje ezisema umahlaya lapha encane enye insizwa la eJozini ngakithi la emkhanya kude eJozini kanjalo nensizwa engicawuthi yasemzimkhulu mangaphosisi lapha indodana kaNuba lapha ke yaseJozini insizwa enkuluma ngayo uKhabaja lapha insizwa ke ezokhulumela kanti ukuthi lezi insizwa zigxile lapha kakhulu ku TikTok lapha ke zinama followers amaningi kakhulu lapha ziyathandwa sezizakhela igama impela nje khona lapha endemeni eka TikTok. Ngazo ke lezi insizwa ke zibonakala enkundleni zokuxhumana engathi impela zikhuza ukuthi lapha ziyeza lapha zizokhipha ingoma lapha ke ingoma lapha kaMaskandi kuzokhumbula kwenganza kwethu ukuthi ke lezi insizwa sasibona lapha enkundleni zokuxhumana sishukumisa nje abalandeli nabathandi nje bonkana bazinto ezimnandi lapha ke lezi insizwa zizokhipha lapha kune clip edlala lapha ngicathi imzuzu okanye lapha no 30 second lapha ke yazo lezi insizwa ke zizisa abantu ingoma ezizoyikhipha. Kodwa mina ke ngizokuwe mhlawumbe ukuthi kuthini la khuva ngalolu daba nansi clip ke sixoxe mangabe uqeda ukuyilalela from ila sponsor ngiphuma kanjena kodwa ke ngishine odwa nansi clip nibe nosulumnandi. Bye bye. Ngivuthululi mangoma kuzedabuke mabhulukwe ngivuthululi mangoma yemandoda ngeke ngilunge ngike kukhalima ntombi imafunu vele suke Kawali jojo pondwami kawali jojo ponomdani wavuthululi ngoma kangaka yini usuyashona yini Kawali jojo pondwami